O tshamogela dikgang tsa nako ya boraro di go kopanya le NAKO motsego o tukile le go segonkwe mo go tsa metshameko mme yo ranolang ka puo ya diataki ke lebonye ba bitseng o ka thusa a re di simolole ka dinthakgolo. Lehatshe la Botswana le thongwa go tatsa la Belgium ka go rurihatsa ditemane tse di sa rethahadiwang pele di rekisetswa mahatshe a G7. Motshwarelela tautona supa ha thulaganyo ya AfCFTA e tla thusa go godisa dikgwebo tsa Afrika. Motho etso dumela re gasa ka thamalalo go tswa toropokgolo Gaborone mme ha re tsena mo go tsone. Motshwarelela tautona Renta Bagaola the a re thulaganyo ya African Continental Free Trade Area e ta ha dikgwebo tsa kgaolo ya Afrika sebaka sa go gola ebile bagwebi ba ta bona dipoelo tse di tang ka go gweba mo mmarakeng o mogolwane le go phadisana le bagwebi ba bangwe. Mothusa tautona o buile se mosong ono go phuthegong e tsweletseng ya Asia Conference mono Gaborone. The African Continental Free Trade Area provides great opportunities for African capital markets to expand by creating enlarged markets, economies of scale, increased competitiveness, and more opportunities to invest in African markets and firms. But most importantly, it presents an opportunity for African markets to redefine and surpass global standards by blending technological advancements with uniquely African solutions. And within the broader financial sector, mobile money platforms and the e-commerce ecosystems have already demonstrated the continent's ability to leapfrog traditional development pathways. By fostering collaboration between public and private sectors, Africa can create capital markets that are not only globally competitive, but also distinctly African. Lehatshe la Botswana jaanong le tanna la bobedi le tatsa la Belgium mo go a ta rurihatsang ditemane tse di romelwang ko mahatsheng a G7. Kgato e ne kopanetswe ke lehatshe la Botswana le lekoko la baitsanape ba ditemane ba mahatshe ao morago ga dipuisano tse di tseneletseng. Se se tamorago ga gore mahatshe a G7 a kganele ditemane tse di tholagang kwa Russia go tsena mo mebarakeng ngwaga ono o simologa. Tona ya ditswammung le kgotetso me bogolo Kene Wendo a re tshwetso ewe e ta tokahatsa tshepo ya babeeletsi go godisa itsholelo le go rotloetsa kgwebo e lolameng ya ditemane. Tshwetso eo ya gore ditemane di rurahadiwe hela kwa Antwerp e ne atolosediwa ko ditemaneng tse di epilweng ko Russia mme di rethahaditswe kwa mahatsheng a sele ka mopitlo monongwaga. Kgato e neng e rulaganyeditswe go simololwa ka lwetseng monongwaga e ne ya tla morago ga gore mahatshe a Europa a dumelane gore ditemane di rurahadiwe hela kwa Antwerp, Belgium. La go ntse jalo, lehatshe la Botswana le ne la ikemela ka dinao go kganela tshwetso eo ka kemonokeng ya company ya DBS le mahatshe a mangwe a ntshang ditemane jaaka Namibia le Angola. Lehatshe la Botswana le ne la ikepela mo goreng kgato eo e ne pitlaganya mahatshe le go kokonela itsholelo ya lone godimo ga moo go ne go baka motsopodia mo thekisong ya ditemane le kgonagalo ya gore batho ba latlhegelwe ke ditiro di ya kwa Europa. Ko phuthegong ya Facets ya monongwaga, Tautona Dumaboko o ne a gatelela maitlamo a lehatshe leno a go netehatsa fa theko le thekiso ya ditemane e direlwa mo pontsheng ebile go na le motlhala wa go ditemane di tlholegang teng. Go tsengwa ga Botswana go na lefelo la bobedi la go rurihatsa ditemane go tla thusa lehatshe leno go nna le lena le maikarabelo le go di goga ko pele mo kepong ya ditemane le go kgotsofatsa bareki le bana le seabe ba bangwe. Tshwetso e tla ritibatsa maikutlo a babeeletsi go godisa itsholelo le go rotloetsa kepo ya ditemane e maleba. Go dira kgannye motho go se ka ga nna le tsietse gore a mme ga ke rekile go Botswana ke ta kgona gore ke tsise ditemane tsa me mo
Brussels, go London, jalo jalo. Kgang eo e botlhokwa, it will boost market confidence. But over and beyond that, I must state that issues tse leng gore di tshwenya market ga se ne se hela our entry into the G7. It was also our deal with DBS. Gore re tsamaya ha kae ka kgang eo, and Tautona o ile a e bua e rile his keynote speech go fa sete gore nya re toga re e wetsa re bogautshwanyana, mme ebile se se botlhokwa go itse ke gore re tlhompha pereko ya rona le DBS, ebile re tlhompha pereko ya rona le ba bangwe, ebile re ba rotloetsa gore ba te go Botswana ba te go thabolla di-factory tsa bone, ebile ba e leng gore ba ne ba kile ba tswala ba boe ba te go di bula. Be re tlhalosa jalo gore nya kana melao yotlhe e ready, re baakantse go tla tswelela go ntse go baakangwa le bao ba e leng gore ba mo industry go tlhomamisa gore we are building not only market buyer demand confidence but also the supplier confidence. Ka jalo le hatshala Botswana le lekoko la baitsanape ba ditemane la G7 ba simolotse thulaganyo ya go ka ba diphatla tse di ka nnang teng, mme tiro ya go rehatsa ga ditemane ga le hatseleno go tla simolola ngwaga o tlang. Godimo ga moo lekgotla la mahatshe a Europa le tlosolositse thulaganyo ya go sekaseka modi wa tlhologo ya ditemane tracing system go ya go kgweding ya Mopitlwe ngwaga o tlang. Puso e kaile fa itlama go sireletsa dikgatlhego tsa setšhaba ka go tsosolosa thekiso ya ditemane le go godisa mohama o. Badumedi Mokonopi, BTV News. Re sa le ho Tautona Advocate Duma Boko o kopane le baeteledipele ba mehama e harologaneng mo leetong la gagwe kwa Belgium go ba tlhalosetsa maitamo a puso ya Botswana tirisanyo le mahatshe a sele. Tautona Boko o ne a kopana le mookamedi wa company ya DBS Re Alcook jaaka bagwebi le bareki ba ditemane ba letile ka matho a mahibidu go botsa dipuisano tsa thekiso ya ditemane tse di sa rethehadiwang. Baitsanape ba dumela gore go wela ga dipuisano tseo go ka tshikinya mohama wa ditemane mo nakong eno e ditemane di sa rekweng sente. Tautona Boko o na gape a kopana le moeteledipele wa European Union Council Re Charles Michel. Tirisano ya lehatshe la Botswana le lekgotla la European Union e mo mehameng ya sepolotiki tsa itsholelo le papadisanyo. Re sa le ho Tautona Boko o ne gape a kopana le tonakgolo ya Belgium Re Alexander De Croo. Bosalano jwa lehatshe la Botswana le Belgium bo simolotse ka ngwaga wa 1975. Mahatshe o mabedi ke dija mmogo segolo jang mo tirisanong ya mohama wa ditemane ka lehatshe la Belgium le totwa lehatshe ka bophara jaaka boremelelo jwa ditirelo tsa ditemane. A la Botswana lone le totomadiwa ka go nna le digogang kwa pele mo go ntsheng ditemane tsa maemo a go godimo. Tautona Advocate Duma Boko o kopile Batswana ba ba ile majako ko mahatsheng a sele go bula megopolo ya bone go boela gae go ta go nna le sabe mo go ageng lehatshe la Botswana le lesha ka dikitso le maitemogelo a ba amuleng ko mahatsheng a thabologileng. Tautona Boko o kopile se jaaka na kopane le Batswana bao ka Belgium a tlhalosa gore go ramotho go thebephatswa ke filo mokgaotsane ka pego. Batswana ba ka tshwara masome a matlhano go tswa mo mahatsheng a Belgium, Netherlands le Luxembourg ba ne ba tshologile mokgosi wa go tla go kopana le Tautona Boko mo leetong la gagwe la ntlha ko Europa ha sa la tlhonga mo maemong a kgwedi e fetileng. Batswana ba le ntse ba le kgakala jaana le ko gae ba ne ba nna le seabe mo mororong wa tsamaiso puso ya gabo ka go tlhopha. I thank you so much for your cooperation, for your participation in the electoral process. It was difficult for some of you because of the distances, and we were very happy that particularly in the Netherlands, all of you who registered came to vote, which was a very good positive signal for us. Tautona Boko a rutsile go tlhoka Batswana botlhe go nna le seabe mo go ikgageleng Botswana o mošwa o ba moeletsang. The country is counting on each and every one of you to provide solutions, answers to any challenges that you may either have identified or may still identify. And you share those answers with us. And where we think it's so difficult that it will require only you to provide the action and guidance, we will call on you
and we will empower you to provide the necessary guidance. Molatsa wa gagwe ga wa wela mo lekgarapaneng. Re tsile gone mo Brussels go dumedisa tautona e ntšha. Re lebogile thata gore tautona o tsile gore dumedisa gore bolela gore nya Botswana o teng. Re na le Botswana, re na le setšhaba se sešwa, re na le bokamoso. O re laleditse gore re tle go thusa go aga SETSWANA Botswana lehatshe la rona. Le nna ke solela gore ngwaga o tlang ka 2025 nka kgona go boela ko lehatsheng la me ke tle go bereka le lehatshe. Ke Filo Mokhatsane, BTV News, Brussels, Belgium. Tona ya papadi le thabololo kgwebo re tiro ya one ntsima a re puso ga ena go segela ha thoko boeteledipele jwa lekalana la SEDA ha dithothomiso tsa tiriso ya madi di santse di tsweletse morago ga gore tona le mothusi wa gagwe ba amogele boikuelo ka Batswana bangwe ka magatwe a tshenyetso setšhaba a go belaelwang a diragala ko lekalaneng leo beke e hitileng. Tona ntsima o gateletse mo phuthegong ya babegadikgang mo Gaborone ha puso e tota molao le ditshwanelo tsa batho go akaretsa le ba ba belaelwang go dira molato mme ta tsaya dikgato kgathanong le ba ba supiwang ka monwana ha dithothomiso di ka supa gore go na le tshenyetso setšhaba. Tsholofelo Tombale ka dintlha. Lephata la papadi le tlhabololo dikgwebo le supile mo bekeng e fetileng fa le tla tlhoma komite e tla batlisisang tiriso ya madi kwa lekalaneng la SEDA morago ga go amogela mokwalo wa boikuelo kgatlhanong le tshenyetso setšhaba. Mo nakong eno boeteledipele jwa lekalana le ga bona go segelwa fa thoko. Puso e leng gore e rekegela ditshwanelo tsa batho, so we're going to run with that. Mme ha e le gore motho o molato teng, we're not going to be afraid to act gore e be le gore ha ile gore o tshwanetse gore a sute gore ditsamaiso di tsamaye sentle. We would get to that ha re goroga gone go, but we appreciate that we're starting from somewhere. Ra kharametsa ra go ta goroga teng ko tshwanetseng gore go gore teng. Lephata le tsweletse le tlhalosa mabaka a lone go ya ka dipotso tse di neng di botswa ke babegadikgang. To what extent can you guarantee? O ka tlhomamisetsa batho ba ne ba tlisitse kopo ya bone gore ba batla dirang ditshekotsheko tseo ba tle ba ikemetse go sa kgathalesege gore go na le tlhotlheletso e kana kang ya SEDA. Influence from SEDA and the SEDA board. A forensic audit has been started mo SEDA. Mme re bona the board, re bona le the CEO or other alleged parties ba santse ba sa segela ga thoko. Kopa le tlhalosetse Batswana ke gore transparency e ready go tswantsa tsa bua le independence ya auditena a ya go nna teng the alleged parties di ntse di le mo maemong a bone ba ntse ba tsweletse ka tiro. You can't reasonably on the first day be ga go utlwala gore o kobe batho botlhe mo letsatsing la ntlha mme go tla tsewa dikgato tsotlhe go tlhomamisa gore fa go na le tshedimosetso nngwe e e tshwanetseng go sirelediwa e tla sirelediwa gape go setse go bontshitswe gore go na le makalana a mangwe a a dirang ditlhotlhomiso di sekaseka lekalana leo. The Honorable Minister has already indicated that there are other investigative authorities who are already on the matter. Tona o ne a re le fa gonne ba santse ba sa itse setlhopha sa batho se se tla dirang ditlhotlhomiso tseo ba akanya gore go tla tsaya dikgwedi di le 3 go di wetsa. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Watso re leboga go bontse o ikantse rona dikgang tsa rona di a tswelela. Mookamedi wa lebenkele la Woolworths mono Botswana mme go rata a botseng lekau a re mo go neele ngwana wa mosetsana dithata wa mosimane le ene a se ka kgapelwa nte mme le ene a nonotshiwe go ka itse gore ba ka tshedisana mmogo jang le wa mosetsana. A re mananeo a teng a tshwanetse go ba akaretsa botlhe a sa gogele kobo mo lethakoreng la basetsana hela. O buile se jaaka Woolworths e ne ya bela lehelo la mokgato wa Women Against Rape ditsidihatsi tse pedi motšhini o tlhatswang microwave le ditilo tsa ntwana ya boiteketso ko Maung Bosheng a tlasane ke neilwe ka pego. Mme go rata a botseng lekau a re go botlhokwa go akaretsa bong jo theka mananeo a go neela setšhaba dithata go na le go rekegela bong bo le bongwe fela a re go gogela kobo mo lethakoreng le lengwe go gakatsa dikgang di tshwana tsa kgokgontsho ya bong. Nako e tile gore re lebelle bone borre ka gore e ka re ile ha re godisa motho wa mosetsanyana ra be re tlogela mosimane ko morago ga gongwe bogala ka jo bo mo teng jo ke gone gore re o latlhegetswe ke seriti
gongwe nako e itsile ya gore re tswe ka mananeo re mphoka wa re dira dipatlisiso ga o lebelela today's GBV cases di bothoko o bo ipotsa gore mo ngwaneng ye wa mosimane go ne go diragala eng o na kgotegile mo go kae a kgotisitswe ke eng gore be le gore yanong o tswa mo sethong. Lefelo la Women Against Rape le thusa batho ba ba itemogetseng kgokgontsho. Dilwana tse di neng di abiwa tse di tla thusa thata mo lefelong le le thusang ba ba aparetsweng ke diemo tsa kgokgontsho. Lefelo le le kgona go amogela batho ba le 12 e le bomme le basetsana. Dinako dingwe la amogela bana ba basimane ba ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 13 ba ba kgokgontshiwang. They provide counseling. Counseling in short is the psychosocial support. I guess we all know what GBV it client with a lot of traumas and all this stuff. Okay? So we do provide them with re neela batho tshidilo maikuto kgokgontsho e togela motho a kgoberegile maikuto ka jalo go botlhokwa gore re neele ba ba amegileng thuso ya gore ba ka itshwara jang mo maikutong gape re ba fa maele a botshelo gore ba kgone go tsamaisa matshelo a bone. charge of their lives. Okay? This is my healing journey. And this is what and how I'm going to achieve my healing and their life in general. Me ba gaetso re lebogile go mena gae. Re bereka tiro ya rona re dira ka lona ka morae. Gore re kgone go ithella for us to reach our gore re fitlhelele maitamo a rona jaaka company e sa direng dipoelo morafe o tshwanetse gore o re tswe thuso goromente morafe le di-company tse di ikemetseng ka nosi fa di re tswa thuso gore fa sebaka sa gore re kgone go thusa le go feta. But we are working for the whole community, for everyone. Ga bo go diragala gore ka bodimpho e wele mo bekeng e go simolodisiwang semmuso malatsi a le 16 a go lwantsha kgokgontsho ya bong. Atlasaone Kenilwe, BTV News, Maun. Re sale ho mapodisi a molepolole ba re nako NC borre ba digoga ko pele mo dikganyeng tsa kgokgontsho ya pong mo molepolole le metse e mapapi ka jalo ba gwethiwa go dirisa letsatsi la mahatshatse la pone go itsheka-tsheka gore ba ka dira eng go ikgapha mo dikganyeng tsa kgokgontsho ya pong se se builwe ke Detective Sergeant Julia Musikari go tswa kwa lekalaneng la pong le itshireletso ya bana la sepodisi sa molepolole kwa Mosokotso ko moletong wa go ipelela letsatsi le la borre o supile ha letsatsi le botlhokwa ka legakolo la banna ka botlhokwa ja pone mo setšhabeng. Abigail Samson ka pego go tlhoka go ntsha maikutlo kgotsa go bua ka maikutlo ga borre go tlisa faele mangwe a mabaka a dirang gore ba felele ba digoga ko pele mo dikgang tsa kgokgontsho ya bong. Dipalopalo di ka ngwagola mo lekaleng la bong le tshireletso ya bana go nnile dikgang tsa go thubetsa di le 50 palo e oketsegile mo monongwaga go nna 54 a re maitemogelo a tshwantse a tlama borre go ema ka dinao go fedisa dikgang tse go tsosolosa seriti sa borre. A ba eme ka dinao ba tswele ko ntle ba itshupe ba supe gore le bone ba rwele boima ka gore nako le nako ga dikgang tse di tla mo go rona ga re nna le bone ga batsi ba supa gore ke sale ke itshokile ke babaletswe ke sone se bona ga mpe ke feletsa ke dirile jaaka ke dirile jaanong re a ba le se go tla go itshupa go sale thari ba ne ba potlakanyela dikgantse ba tla go di reporta go santse go le nako gore ba tle ba bone thuso e maleba ba ise banne le bothata. Gantsi o itlela dikgang tsa rona re di ntshetsa ko e leng gore go kgobokanetswe teng e le ko letsatsing le ke ko nnotage e nwang teng mme ke ne ke re borre ke ba re kere re le ba men sector ko ne Easter teng a re tleng ka kono ka re menwana e le mentsi e re supile mme re supa sentle ka mabaka gore gantsi di re diragalelang ga re na go pe ha re bonwang teng. Mo parlamenta mo Lepole South re shima mo nageng a supa fa go godisa bana ba basimane mo lelapeng le le sa tlhakatlhakanang e ka nna nngwe ya metlhala e ka fokotsang dikgang tsa kgokgontsho ya bong. Lerato le baakanya sengwe le sengwe. Lorato ke lone le supang gore ga ka kgokgontsha ngwana wa gago ka wa morata. Ga o ka ke wa kgokgontsha ngwana o pehela ka o na le lorato. Dio tse di tshwantse go simolola go tswa ko tlase ha o ruta ngwana wa mosimane o ruta ngwana wa mosetsana mo thuse mo rute go relate le kgaitsadie go tsweng ko bonyenyaneng. Ha gongwe malapa a rona a dysfunctional a go buiwang ka one ha ke gola ke le ngwana mo lapeng
ke hella ke a go dirisa go kgontsho go leka go busetsa seriti sa me sengwe se se ntlhaetseng mo tseleng. Ba tsenela moletlo o ba supe fa letsatsi le maleba ka lefa borre sebaka sa go buisana ka dikgwetlho tse di ba lebaneng. Ke rotloetsa thata borre bogolo jang banana gore ba tsenele dithuto tse di tshwanang le tse gore ba ba kgone go tlhaloganya, ba ba kgone go rutega, ba ba kgone go itse gore go gontse go buiwa ka eng. Puso ga e boele morago maitlamo a go tswelela ka go lwantsha kgokgontsho ya bong. Abigail Samson, BTV News, Mosokotso. Aresatsa mahatsasele ko Namibia bathopi ba Namibia ba ngongwaregela mela e melele le go ema sebaka go thopa le kgotla le tsamaisang dithopo ko Namibia la Electoral Commission of Namibia la tulisitse nako ya go thopa go hita ka nako ya bohera bongwe bosigo morago ga go kgalwa thata ke setšhaba. Mathopelo mangwe a butse go hitisa nako e neng e beilwe ka go ne ga nna le dipego tsa dikgwetho tsa tsamaiso dithopo di tshwana le go thomamisa maina a bathopi le ditalama tse di sa lekanang palo. Dipego tse dingwe di supa ha go ka nna ga nna le tikologo ya bobedi ya dithopo kwa Namibia e le lantha mo ditsong ka go lebega phadisano e le masheta. Motho pego eo ya digarelante jaanong re tsetsa metshameko le go segonkwe yo ya menga le malala a laotswe. Ka go leboge khometse go me ke re madume we tsotletse ke sa tlhalositse yo fono ke go segonkwe ye batla mga go nela dikgang tsa metshameko e letsa in context ngoro letle a re tsene mo go tsone ka tlhamalalo. Setlhopha se segolwane sa kgwele ya dinao sa bomme sa The Mess se tla thulana le sa Morocco bosigong jolo mo motshamekong wa botsalano. Motshameko o tla tshamekelwa kwa lebeleng la Saint Remel ka nako ya borataro mo maitsiboeng. Setlhopha sa The Mess se tla tshameka gape le sa Mali ka matlhatso mo motshamekong o mongwe wa botsalano. Metshameko e ya botsalano e dirisiwa go thusa setlhopha sa The Mess go ipagetsa kgaisano ya bo 15 ya CAF Total Energies Women's Africa Cup of WAFCON e tla tshegediwa ngwaga o tlang kwa Morocco ka kgwedi ya Phukwe. Ene a re beke e fetileng ka la botlhano mo kgogong ya ditlhopha setlhopha sa The Mess sa go lagangwa le setlhophaneng se se thata sa Group B ya WAFCON kgatlhano le Mekaloba Nigeria, Tunisia ga mmogo le Algeria. So playing Morocco will be a very good test for us, and we've just been doing some tactical setups for tomorrow's game, defensively, offensively, and set piece actions. Today's session was informed by the analysis session that we had today. We had a look at how Morocco played against Senegal and Mali. What threat they can pose and areas that we need to work on, and I have to say today's session was very good, and we are expecting and we are very positive about tomorrow's performance and result. Farazwela setlhopha sa monogae sa Orapa United se letse se gare ga santswe ka dinotse thataro go lefela ke sa USM Algiers mo motshamekong wa ntlha wa setlhopshwana sa Group C mo kgaisanong ya CAF Confederations Cup. Setlhopha se se solofetse go boela monogae gompieno mme se tla tshameka motshameko wa sona wa bobedi mafelo a beke e tlang. Farazwelela ba lekgotla la Botswana National Olympic Committee ba tshwaragane le Athletes Commission Botswana ba tshegeditse dithuto se ka dipuisano le batshameki ba metshameko ka go farologana kwa University ya Botswana. Bokopano jo jwa malatsi a mabedi bo simolotse ka Labone mme bo solofetse go wela ka Labotlhano kwa go tla aroganwang dikgang tse di amanang le batshameki gareng ga tse dingwe a rutlogolo go ntsi ka Pako Setereke. Dingwe tsa dintlha tsa bokopano jo bo tla di amang ke botsogo jwa tlhaloganyo jwa batshameki, dijo le menontsane tse di siametseng batshameki ga mmogo le thuto kgatlhanong le tiriso ya ditagi kana doping gareng ga tse dingwe. E rile a bula semmuso dithuto se ka dipuisano tseo, moeteledipele wa lekgotla la Athletes Commission Botswana o teng o tlhalositse fa bokopano jo bo le botlhokwa mo batshameking ka baka anywa go le gontsi mo go ka ba thusa mo mosepeleng wa bone le batshameki ba monogae. Today's forum tota e focusitse on major issues of concern ya the athletes e leng gore identified ke the Athletes Commission a re ntse re mengla le bone di athletes jalo. So we have topics like use of supplements ka ko anti-doping.
Bokopano jwa monongwaga bo itebagantse le dikgwetlho tse batshameki ba kopanang le tsone. Dingwe tsa dikgang tse re tla di amang ke tiriso ya ditagi ke batshameki le botsogo jwa tlhaloganyo, ka gore fa o le motshameki o tshwanetse o nne podimatseba ka dikgang di tshwana le tse. Re itemogetse gore dipalo tsa batshameki ba ba dirisang ditagi go tlhabolola tshameko ya bone e kwa godimo, ka jalo re bone go le botlhokwa go ama ntlha ye. Maikaelelo e le go bona dipalo tseo di wela tlase. Ya anti-doping re fila gore go ta hokotsega cause ra ba empower ra ba educator ka the use of supplements gore le bona ba itse gore ha ba le mo sporting yana ba ka tsaya eng ba ka se ke ba tseng, then the cases tsa teng tsa doping le tsone re fila gore di ta hokotsega. Fa a tswala gagwe mogolwane kwa lephateng la metshameko le bodiragatsi Rre Moretsi Bogosi a re batla ema nokeng lekgotla la Athletes Commission ga mmogo le la Botswana National Olympic Committee go netefatsa fa bokopano bo tshwana le jo bo tswelela ka go tshegetswa. Lekgotla la Olympic Committee le peile batshameki kwa pele mo mererong ya lone, ka gore batshameki ke bone ba ba botlhokwa mo tsamaisong ya lekgotla leo. Go enka nna ke dumela gore bokopano bo tshwana le jo bo tshwanetse go nna gangwe le gape. Ke itlama gore mo ngwageng o latelang ke tla rotloetsa bongwe jwa bokopano jo. That next year I will sponsor one of the sessions. Ba lekgotla la Botswana National Olympic Committee ba ntse ba tshwaragane le ba Athletes Commission Botswana ba tlhomamisitse fa ba tla tshegetsa bokopano jo gape mo ngwageng o latelang. Maikaelelo magolo e le go anamisa thuto eo Botswana ka bophara. Pako Sterek, PTV Sport, Gaborone. Me go re lo re kgantsa metshameko tsa nako eno di boela ka tsela e ntseng jalo boetsho a re bua kopana kganti jana ka nako ya bone tse ke le go dinela ka puo ya Seesimane ke boekele boge ke di bone ba bitseng go ka thusa go bo ana ramolela re kgantse ka puo ya diatla me ke re boetshotlhe ka tsone sebaka se tlhola sentle me bile ke supe gone gore kgomotsa go tukile we me sentle go tsweletsa in context hano ha mo Botswana Television News Channel tswelela o ntse re kantse. The all-new #PushaBW at a Chencheng show, hosted by Khauna Dintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped